Салом алейкум, бародарон ва хоҳарони азиз. Ҳамаатонро хушомадед мегӯям ба канали Олмонии Сода. Инак мавзӯи навбатии мо пешояндҳои аккузатив, яъне пешояндҳои аккузатив. Ин пешояндҳо bis, durch, für, ohne, gegen, мебошанд. Инак менигарем ба ин пешояндҳо. Пешоянди bis яъне то дар забони тоҷикӣ тарҷума мешавад. Пешоянди аккузатив мебошад. Der Zug fährt nur bis Душанбе. Қатора, поиз танҳо то Душанбе меравад. Яъне то куҷо? То Душанбе. Bis Neujahr bleibt noch ein Tag. То соли нав як рӯз боқӣ мондааст. Яъне то кай? То соли нав. Bis Freitag haben wir keine Unterrichten mehr. Яъне то рӯзи ҷумъа мо дигар дарс надорем. Пешоянди durch яъне ба дарунӣ, ба мобайнӣ гуфта, яъне бо русӣ агар гӯем через. Der Weg liegt durch den Wald. Раҳ ба даруни ҷангал меравад. Durch die Gassen kommt ein Auto. яъне ба даруни тангкӯчаҳо мошин меояд. Аслан ин пешояндҳо маъноҳои зиёд дорад. Мо яке аз маъноҳои онҳоро ба шумо гуфта баромада истодаем. Пешоянди навбатӣ für барои. Das Buch kaufe ich für dich. Китобро ман барои ту мехарам. Яъне für du нею du дар аккузатив dich мешавад. Für dich. Sie baut ein Haus für ihren Vater. ӯ барои падараш хона месозад. Яъне барои кӣ месозад? Барои падараш. Яъне für ihr Vater нею дар аккузатив ihr ҷинси мардона бошад агар ihren Vater шуд. Alle diese Rosen sind für mich allein. Ҳамаи ин садбаргҳо яъне танҳо барои мананд, барои ман мебошанд. Яъне für ich нею ich дар аккузатив mich мешавад. Für mich. Пешоянди навбатӣ ohne яъне бе, бидуни, без ягончӣ, бе бидуни ягончӣ. Sie lernen Deutsch ohne Lehrer. онҳо олмониро бидуни омӯзгор меомӯзанд, яъне бе омӯзгор меомӯзанд. Ohne dich kann ich nicht leben. Бе ту ман зиндагӣ карда наметавонам. Ohne du нею ohne dich. Du дар аккузатив ба dich табдил мегардад, мубаддал мегардад. Ohne Visum kann man nicht nach Deutschland fahren. Бе виза ба Олмон рафтан имконпазир нест. яъне бидуни виза, бе виза, бе раводид. Пешоянди навбатӣ gegen яъне зидди, муқобили. Heute Abend Habib kämpft gegen Conor. ин бегоҳ Ҳабиб зидди муқобили Конор меҷангад. Wann spielt Real Madrid gegen Barcelona? яъне Реал Мадрид кай зидди Барселона, муқобили Барселона бозӣ мекунад? Er kämpft gegen dich. ӯ зидди ту меҷангад. яъне gegen du нею gegen dich. Ниҳоят пешоянди охирин гуфта дар гирду атрофи дар назар дорем. Дар гирди Die Familie Weber sitzen den Tisch. яъне оилаи Вебер дар гирди миз нишастаанд. Das Gebäude fährt ein Auto. дар гирди бино як мошин меравад. умедворам ин пешояндҳо ба шумо фаҳмо шуданд. Хонаободу тансиҳат бошед. Чус!